Ko Dihar Sports and Welfare Club kalapan bana basyen kan penlong ya kelumpung ile kai football beletip kum ka open to all knockout football tournament kaban sedang hau benai banwan hamadan ile kai football Dihar. Kaladu aha kini kelumpung kan yok pediang ya kesong pisa kaban riu pau hajar tingka bat kabawan baar kan yok lai pau hajar tingka. Kabairung na kabenta kawi kenhun kan long lai hajar sanspa bat kabai ile kai kan long shi hajar tingka. Bad ika tarik ke bakat du ban pediang iki form kan deh ka kendai tarik unai lar arjar arpusau bad iki jingtip ki bakam banyak pila ban pun hakini ki number pranyau sau san nyau not lani pranyau kendai sau not sau san lai sau ni na haliang jongka Dihar Sport and Welfare Club ngi pentip sya barok ki riu ik football bangin pelong ya ka open to all knockout football tournament kaban sedang ngadu ka khatsan tarik ubna Agos arajar arusau bat ya ki kusnam kilong kuni harum ki bawan nengkong kin yo riu po hajar tengka bat bawan baal kenong lai po hajar tengka bat ya ki by entry fee kenong lai hajar sanspa bat ka by game fee kenong si hajar tengka Nang ta ya ka last date bapin submit no ya kini ki form kan lo ha khandai tarik ubnai Agos arajar arusau bat ban khamyo ru ya ki singtip ba khambanya pila ban phone ha kini ki number ki bangila ai ka screen khudai sibon ni phi bro